Элдер, мен силерди жакшы көрөмүн, сүйөмүн, жүрөгүмдө жашайсыңар деген мэрибиз бүгүн иштен кетип атып, өз кол астындагы жетекчиликтеги кызматчылар менен коштошуп, эгерде иш үстүндө силерди мен капа кылган болсом, кечирип койгула деп кетти, көз жашын төгүп узатышты. Тарыхта ушундай болгонбу өзүчү? Бир жетекчи кетип атат, элдер көз жаш алып, чынын айтканда биз да көз жаш алгыбыз келип кетти. Менимче сиздер деле аябай жүрөгүңүздөрдөн кыжылат болдуңуздар окшойт. Анткени бул иштеди. Иштеди, кандай иштеди? Эрте менен баамдатка туруп, молдулар кандай туруп баамдатка мечитке барып имамчылыгын кылса, бул киши дагы ошол моментте туруп, намазын окуп, ишти жүргүзүштү. Өзүнүн личный чөнтөгүн ойлобостон, личный зонаны ойлобостон, элдин жүгүн мойнуна алган абалда иштеди. Аллах ыраазы болсун. Мынакей эл баалап атат. Аллах таала алдында сооптору жазылып турат. Бул жетекчи дагы да кызматты кыла берет. Дагы иншалла кызматын кылсын. Аллах таала кайсыл жерге барган болсо бул кишиге берип койгон экен, ишти жүргүзө берет. Биз илгери тарыхта кээ бирки жетекчилерди көрөбүз го. Мындай деген баатыр болгон экен, мындай деген бек болгон экен, мындай деген жетекчи болгон экен деп. Мынакей алдыбызда тарых турат. Ушул арабызда жашап атат. Бул мэрибизден Аллах ыраазы болсун, Жеңишбек Токторбек уулу өзү айткандай, бул киши бардыгыбыздын жүрөгүбүздө. Биз дуа кылабыз, колдон келишинче жардамда кылабыз, кайсыл жерге барган болсо кызматты кылабыз. Анан биз унутуп калбайлы. Көбүнчө бир жетекчи кеткенден кийин доорунда мактап туруп кийин унутуп калабыз го. Унутпастан эстеп жүрүңүздөр. Жана биздин арабыздан дагы ушундай жетекчилер чыксын, Кыргызстаныбызды алдыга сүрсүн. Сөздүн маанисин бир ызы чууга башка жакка алып барбастан, балким сабак катары көрөлү. Жетекчи 1-2-3 ойло болбош керек. Ар бир адам ушундай жетекчи болуш керек. Бул адам пайгамбарыбыздын айткан сөзүн амал кылган адам болчу, ар бир адам куллукум мас'улун ан раиятихи. Ар бириң өзүңүн кол астыңда кылып аткан иштериңе жоопкер деп пайгамбарыбыз айткан. Мына ушундай жоопкерлер. Арабыздан ушундай жоопкерчиликтүү, өзүн ойлогон жетекчилерибиз көп болсун. Ассаламу алейкум. Бал төкмүла дүнүйө, ким жеткен сенин атыңа? Эй, бир жылда иштеп жеңишим, тодой бердиңе жемишин, күнү күнүңө уктабай араладың эл ичин, чыныгып тазаң шер болдуң, башкарып барын эр болдуң, кеңейтип оштуң жолдоруң, тарыхта калган эр болдуң, кеңейтип оштуң жолдорун, тарыхта калган эр болдуң. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Bizler aldırlayın. Sağdan bize tutuyor. Gitti ama başkası. Kim oldu falan bu? Ola. Senin üstüne tam malgıcılar atı var. Al. Açam o şekilde koysam geçiremedi.
Kalasa da hazır oldu. Yaxşılıklar da. Yaxşılıklar yaşayın. Razman ballar. Rahmat. Ortacaktı. Rahmat yükle. Sizga da cho'ng rahmat. Yaxshi ko'ramiz sizni. Barliq odamlarni ichasi shodlar. İlaveynami. İnşallah yaxshi bo'ladi. Meni siylab, maga non tuz berib, meni o'shunchalik maga yaxshi muomala qilgan odamni kim bo'lsa dag'i, men dag'i bir yo'l aytam. Hurmatli negativlar, mer bo'luvi, prezident bo'luvi, al men statusiga emas, al inson ekaningni. Al inson maga qilgan yaxshiligi, al inson siz bilan biz uchun, elimiz uchun, yurtimiz uchun, mekanimiz uchun, Qirg'iziston uchun, o'shumiz uchun o'shunchalik harakat qilib, o'shunchalik erta bilan siz bilan biz uqtab sasib yotgan malda ishlagan uchun men siylab, ilagim kelib suyladim. O'zingizlar yaxshi tushunsanizlar bo'ladi, keberk odamlar. Hurmatli Jenish Beshirmatovich ketdi. Men ayta turgan so'zim, o'shuncha ish qildi, Xudoy rozi bo'lsin. Biz sizdan rozimiz. Hurmatli Jenish Beshirmatovich. Siz el uchun ochiqchasi bilan ishladingiz. Xudoy rozi bo'lsin. Buyursa, qayerda ishlasangiz dag'i, kim bo'lsangiz dag'i, Xudoy har doim sizga den sog'liq bersin, yashashingizda, uy bulunuzda tinch amon bo'lsin har doim. Biz duodamiz. Biz har doim o'shtiqlar, Qirg'izistonliklar siz uchun duodamiz. Oştun, eli, temengi, Nurmandoz, dostluk'a bekleyen halk. Kuday buyursa, hurmatli prezidentimizin topşirmasıyla bir yıl, 2 ay boşa meri болып işlep verdim. Kolumdan gelişince şardı, şu aparat meni jalpılı jetekçilerden birge hareket kıldık. Ben oylayım, şahırlıkların aldığında, elin aldığında bizde yüzümüz jarıp, ankene bizge aldığımızda koygan tapşırmalardı diyerlik 200% artmaydı. Olup koydu. Kuda kalasa bir top yumuşlar kaldı. Aslında başkalıklarımızda. Hozir Oştun meri Jenish Beshirmatovich ketdi. Жаңы mer shaylandi. Biroq ayta turgan so'zimiz, o'shuncha qilgan mehnatingizga, o'sh uchun harakatingizga sizdan Xudoy rozi bo'lsin. Biz har doim sizni hurmatlaymiz, har doim sizni siylaymiz. Har doim bizni hajavamiz bo'lib qolasiz buyursa. Sizni yaxshi ko'ramiz. Butun O'sh, butun Qirg'iziston, butun o'zbeklar, butun qirg'izlar sizni yaxshi ko'radi, sizni siylaydi. Unutmaysiz. Shu ma'lumotni ko'rganimdan keyin ayovay qandaydir to'lqinlanib ta'sirlandim. Sebab deganda yashashimda men hech kim shunchalik podдержка qilgan emasda. Men yashashimda hech kim meni tushunib, qaysi joqdandir meni balam, o'g'lim deb hech kim menga podдержка bergan emasda. O'sha mana qancha yildan beri, 10 yildan beri blogerlik qilayotgan bo'lsam, bir odam menga podдержка qilgan emas. Biroq tanimagan odamni o'zini o'g'li qilib, meni podдержка qilib, joniga olib, o'shuncha ma'lumotga yordam berib, qaysi joqdandir menga bir motivatsiya, otam o'rnida otam bo'lib, qaysi joqdandir menga jamon ko'p podдержка qilgan odam bo'ldi o'sha odam. Biroq o'sha ma'lumot qanchalik to'g'ri, qanchalik to'g'ri emas bilmayman. O'zimda emotsiya ayova kuchli bo'ldi. Sebab deganda meni o'sha kungacha yetkazishga sebab bo'lgan, har doim meni qo'llagan, meni tushungan, o'g'lim deb joniga chaqirib, har doim meni jonida olgan inson o'sha bo'ladi. Men ayta turgan so'zim Jenish Beshirmatovichga bir so'z aytaman. Hurmatli Jenish Beshirmatovich, siz butun Qirg'iziston O'shda otasi emassiz, menda bir otam qator otam bo'lgansiz. O'sha kungacha menga yordam bergansiz, meni tushungansiz, menga har doim motivatsiya bo'lgansiz. Men el bolasi bo'lishimga, o'shunchalik tanimali bo'lishimga, o'sha kunga yetishimga sizni sevib, sizni qanday desam bo'ladi? Siz ayol ko'p menga yordam bergansiz. Turib, keberk odam aytishi mumkin.
o'lgani ketgan yo'q je boshqa narsa, biroq va qaysi jaqdandir menga jamon bir udor bo'ldi-da shu ma'lumot. Men negizi yashashimda bir odam uchun mer bo'lgani uchun, prezident bo'lgani uchun, general bo'lganligi uchun, gubernator bo'lganligi uchun al insonni siylayman. Al insonni qilayotgan ishlar uchun siylayman. Al insonni o'sha o'z uchun, Qirg'iziston o'z uchun o'shunchalik dengelda yaxshi odam bo'lavi, jamon odam bo'lavi, samiglavni siz bilan bizga tarixda bo'lgan emas ishlarni qiladi. O'shol jahon qaramayman siylayman. Ben жаңы mer kelsa, жаңы mer bilan ishlashib ketaveram. Qirg'iziston uchun, mekarim uchun, el uchun xizmat qilaman har doim, tayyorman. Men har doim beminnat, har doim aqsiz, aqchasiz qaysi yerga meni chaqirsa ishlayveraman. Biroq men uchun ayavay ta'sirli bo'lgani hozir ushul ma'lumotni ko'rib, men uchun kutilgan emas bo'ldi. Men uchun hozir bilmayman chindan aytganda. O'zingizlar yaxshi bilasizlar. Hurmatli Jenish Beshirmat biz uchun qanchalik tengeldi, o'sha uchun qanchalik ishladi. Erta meni Uxtavay meni shunchalik paddashga qildi, shunchalik meni paddashga qilib el bolasi bo'lishimga, shuncha auditoriya jinashimga, shunchalik tanimali bo'lishimga, ushul mashinalarga jetishimga bardig'iga sababkor bo'lgan inson bo'ldi. Men sizlarni har doim yaxshi ko'raman. Har doim sizni men yaxshi ko'rib, siylayman, har doim hurmatlayman. Mer bo'lsangiz-da, jo'naka odam bo'lsangiz-da, kim bo'lsangiz-da men har doim sizni siylayman.